ama mpendwa, popote ulipo, nataka nikwambie katika siku ya leo, Mungu anakuwazia yaliyo mema sana kuliko unavyofikiria, kuliko unavyofikiria. Ngoja nikwambie rafiki yangu, inawezekana ukawa umekata tamaa, ukijaribu kuangalia unasema hivi inawezekana kweli? Hivi inawezekana kweli itakuwa? Nataka nikwambie Mungu anakuwazia yaliyo mema kuliko unavyojiwazia. Mungu anakuwazia mawazo mazuri kuliko unavyofikiria. Hata kama katika jamii yako kuna watu wanakutafsiri tofauti na unavyotamani vitu vitokee katika maisha yako, nataka nikwambie Mungu anakuwazia yaliyo mema kuliko unavyofikiria. Neno linasema mawazo yangu si kama mawazo yenu. Hii ni kweli kabisa. Mungu anatuwazia yaliyo mema kuliko tunavyojiwazia. Mungu ametupangia mipango mizuri kuliko tulivyojipangia. Inawezekana una mipango umepanga, una malengo umejiwekea, lakini nataka nikwambie ya Mungu ni mazuri zaidi kuliko ya kwako. Labda wewe umepanga kujenga, labda wewe umepanga kununua gari, labda umepanga kusoma, labda umepanga kuoa ama kuolewa, lakini nataka nikwambie mipango ya Mungu ni mizuri kuliko unavyopanga. Usiogope kile ulichokipanga kama hakijatimia, kwa sababu ya Mungu ni mazuri kuliko unavyofikiria. Neno linasema mawazo yangu si kama mawazo ya wanadamu, na njia zangu si kama njia za wanadamu. Nataka nikwambie pendwa, popote ulipo, wewe uliyekata tamaa kwa sababu mwaka jana labda ulipanga mipango haikufanikiwa, ulikuwa na kitu umekisudia hakikutimia, nataka nikwambie Mungu anachokuwazia, Mungu alichokikusudia kwako kina nguvu kubwa na ni kizuri zaidi kuliko hicho unachokitamani wewe katika moyo wako. Wengi tunafikiri, wengi tunatamani, wengi tunawaza, lakini wakati mwingine mambo yanapochelewa kutokea tunakata tamaa, tunanyong'onyea, tunafikiria itakuwaje, itafanyaje. Lakini nataka nikwambie Mungu analoliwaza, analolipanga, analolifikiria kwako ni zuri zaidi kuliko unaoliwaza, kuliko unaolitamani, kuliko unaolifikiria. Nataka nikwambie ipo nguvu katika mipango na makusudi ya Mungu katika maisha yako. Usiogope, usikate tamaa, usiangalie kwa nini hakikuwa, kwa nini hakikutokea. Ni kwa sababu Mungu anakuwazia yaliyo mema zaidi. Kusudi la Mungu ni kuhakikisha analolitaka litimie kwako litatimia, na kusudi la Mungu ni kuhakikisha yote yaliyo mabaya yaliyokusudiwa na wanadamu hayatatimia kwako. Mpendwa, nataka nikwambie liko jambo ambalo Mungu amelikusudia kwako na litatimia katika jina la Yesu. Kuna wanadamu atakayezuia, kuna wanadamu atakayelipinga, kwa sababu yetu sisi wanadamu yanaweza kuzuiliwa, na ndio maana mengine hayajatimia. Lakini la Mungu halitakaa lizuiliwe na mtu yeyote, halitakaa lipingwa na mtu yeyote, halitakaa likutane na kikwazo cha namna yote. Mungu anakuwazia mipango iliyo mema. Kijana unayefuatilia ujumbe huu popote ulipo, binti uliyekata tamaa, nataka nikwambie Mungu anakuwazia yaliyo mema na yatatimia katika jina la Yesu Kristo. Nikutakia mchana mwema na Mungu akubariki. Kumbuka, Mungu anakuwazia yaliyo mema kuliko unavyojiwazia. Mungu amekusudia mazuri zaidi na mengi yaliyo mema kuliko ulioyapanga. Mipango ya Mungu si kama mipango ya wanadamu. Usikate tamaa na wala usiogope, kwa sababu kuna kitu ulitamani hakijatimia katika maisha yako. Yuko Mungu atakayetimiza yaliyo mapenzi yake, kwa sababu mapenzi ya Mungu hayazuiliwi na mazingira yoyote, hayazuiliwi na chochote kile ambacho kinahusiana na wanadamu. Mungu akubariki. Nikutakia siku njema ya baraka. Amen.